Hello bakunzi wa Juju Afro Kitchen, nizere ko meze neza nanjye meze neza. Uyu munsi rero tugiye guteka spaghetti zirimo sosiso, ziba ziryoshe ewana. Namwe nabifuza kuzaziteka kuko ni ifunguro ryiza kandi ryihuse, wafata ku mugoroba, saa sita cyangwa mu gitondo, kuko ni ifunguro ryihuta cyane mu kuritegura. Reka rero tuze gutangira tuyitegura, muze kureba ukuntu twateguye spaghetti zacu zirimo sosiso. Mwibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen. Ni turaza gukoresha amakaroni maremare, tuze gukoresha sosiso imwe, tuze gukoresha karoti, tuze gukoresha poivro, tuze gukoresha inyanya, igitunguru na poivro itukura na garlic powder, black pepper, tegu imeze neza. Ngira rero duteka amazi y'amakaroni. Murabizi ujye guteka amakaroni ubanza ugateka amazi akabira. Reka tuyateke abire ukanya dushiremo amakaroni. Mu gihe dutegereje ko amakaroni yacu tuza kuyashiramo hano, reka tuye dutegura za mboga zacu nazo duhite dutangira kuzikaranga ku buryo amakaroni yacu ari bushe na bya birungo bindi turi butegure ku ruhande birimo sosiso nabyo ku buryo biza kuba bihiye. Amazi y'amakaroni yahiye, ubu naho tugiye kuyashiramo. Turabanza dushiremo umunyu, turashiramo akayiko kamwe, dusukemo amavuta yo kugira ngo amakaroni yacu ataza gufatana. Noneho duhite dushiramo ya makaroni yacu. Ntabwo yose nyateka, ndateka makeya. Ukayarambikamo uku utya, uko agenda akubitwa n'ubushuhe agenda amanuka mu isafuriya kugira ngo tuze kubona amakaroni yacu ameze neza arambuye. Genda uyacunga uyamanuramo imbere uko agenda akubitwa n'umwuka. Gereje ko amakaroni yacu asha, reka tuye dutegura izi sosiso. Turakatamo utuntu duto dutoya mu buryo bwa serike. Ya murabona ukuntu turi kugenda tudukata muri ubu buryo. Tumaze gukata sosiso zacu rero, reka dukurikizaho n'iyi poivro. Poivro turayikata mu buryo turi buze gukatamo karoti. Uvango turayikata gutya, twongere tunyuzemo icyuma mo kabiri. Noneho gutya imeze, twongere dukatemo, reka dukatemo gatatu kugira ngo bitabe birebire cyane, tube tumeze gutya. Demo gatatu. Poivro y'umutuku yacu nayo turayikase, dukate no kuri poivro
y'umuhondo, kuremo imbuto, bibutsa kubanza kubironga, nayo tuyikate nk'uko twakase puwavuro y'umutuku. Izi puwavuro ni nziza, ziryoshya ibiryo, kandi n'ibiryo bikaba bisa neza. Nazo tuzikatemo gatatu, nayo twayikasemo gatatu. Nayo tuyishire igitunguru, nacyo turagikata mu buryo twakase, ibindi ku buryo byose biza kuba bigaragara mu makaroni yacu tugiye guteka. Nkomeza kubibutsa gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane. Igitunguru nacyo tumaze kugikata, noneho tugiye dukurikizaho gukata na za karoti zacu twateguye. Kate na karoti yacu tubanza tuyikate gutya kugira ngo bize kutworohera kuyikata mu buryo twifuza. Ubanza ukayikata muri ubu buryo, noneho ukayizana kuri bodi yacu, noneho tukayicishamo icyuma, nayo tukayikata muri bwa buryo twakasemo za puwavuro, kugira ngo byose bize kuba bifite forume imwe. Ngira ngo murabibona, urabona ko bifite forume imwe, kugira ngo amakaroni yacu aze kuza kuba asa neza. Amavuta mu makaroni, aha ntabwo dushiramo amavuta menshi, turakoresha amavuta makeya, gukoresha amavuta make cyane. Turaza guhera kuri karoti kubera arizo zitinda gusha, aba arizo tubanza dukarange. Y'icyatsi, igitunguru, puwavuro y'umuhondo, dushyiremo n'iy'umutuku. Karoti zacu ubishyiramo karoti zawe zitangiye gusha, kubera ko ibindi byo bisha vuba. Tubikarange
murabona ko birasa neza cyane. Ibindi by'amafu turashyiramo tangawizi ariyo garlic powder, dushyiremo paprika, komeza ubikaranga. Dushyiremo black pepper, bashyiramo gakeya kubera amakaroni yanjye ari make, nanjye nshyizemo gakeya kuko amakaroni ni makeya. Black pepper nyinshi izana akantu kameze nk'agasenda mu biryo, umwana yaba abiryaho ugasanga bitumye atabirya neza. Ibirungo byacu bimaze kwivanga rero turahita dushyiramo za nyanya zacu twaraye. Mu gihe tumaze gushyiramo za nyanya, noneho turahita dushyiramo za sosiso zacu kugira tuzikarangane n'inyanya bize gucana. Murabibona ukuntu ibiryo byacu biri gusa neza. Ubwo nidushyiramo amakaroni namwe murabyumva ukuntu amakaroni yacu aza kuba ameze neza. Noneho ushyizemo sosiso ewana, agahumuro gahita kiyongera. Inyanya zacu zahiye, reka dushyiremo akunyu gakeya kuko hari undi munyu twari twatekanye n'amakaroni. Hano dushyiremo akunyu gakeya, noneho duhite dushyiramo ya makaroni yacu twahishije. Murabona ko izi mboga zo zahiye zirimo sosiso. Ya murabibona kuna makaroni yacu ahise asa neza ewana. Noneho arahumura neza. Mbega makaroni aryoshye. Uhita ubibona ko aryoshye utararwanamiraho ngo wumve uko ameze. Kavanga neza, nta yandi mazi wongeramo kuko amakaroni yawe yahiye. N'imboga zawe zahiye, cyagisigaye ni ukubivanga bikaba birahiye. Mbibutsa rero gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kwa Juju Afro Kitchen.
komeze dusangire ubumenyi twungurana ibitekerezo by'indyo zinyuranye twateka, atari uguhora duteka indyo imwe, niba atari imvange ni igitoki cyangwa se n'uwo muceri nabwo utarimo ikirungo. Hari ubundi buryo rero watekamo ibintu kandi ukabiteka neza, famiye yawe ikabikunda ikabyishimira. Rero mukomeze mukore subscribe na share, munaturebe video ujye uyireba uyirangize, kuko iyo utayirangije ntabwo umenya uko ibintu byakozwe, uburyo ushobora kubikora bikagupfana kubera ko video wayirebye igice. Ngira ngo murabibona amakaroni yacu rero yarabonetse. Ubu noneho tugiye kwarura turye kuko amakaroni yacu yahiye. Rero ciao ciao, mureke mukanya nongere mbereka twamaze kuyarura. Murabona ko ameze neza twamaze kuyarura. So bye bye, dusubire muri video ikurikira. Ufite n'ikindi kintu, inyunganizi, igitekerezo, wabyandika muri comment, ko comment zose ndazisoma kugira ngo tugire ibyo tuganiraho cyangwa se ibyo wangezaho wifuza ko nazakora muri video ikurikira, nazakwereka ukuntu bitegurwa. So bye bye. Rero reka tuyarure murebe ukuntu ameze neza. Murabibona ukuntu ameze neza. Voilà. Ufotora vídeo. Uretse kangu. Uretse kangu. Mama, uretse kangu.